Katakwi Primary School ngese edipe somero le mojongit kodi suta kalo Katakwi. Somero lo ngese kapani torita ationis ne polonoi owai kalo Akipi. Iboreni ija kiti idwe lo somero iyalo ngoitebe ebunimo yake cha asioman abongi kwab. Idwe lo somero lo kesi aparan kanabian opotu ogiroto aishishia obakasi debe ekoris kesa pugan ingaraksi kesi owayalo aruchokin somero ketikeda Akipi. Abakasi kesi da ebe adatu kesi apakine polonoi mam ilongitos ailotasanin uniform kede itie boroda narai mameta Akipi kosomero. Head gano Katakwi Primary keti akelo ngese abalada ebe pu apisul kapanuto ationisi noi otuteta amamus na Akipi idoda odekasi adekanela pibo rebala ngese da ebe ebuni macheke ayangaon adek nejasi apesuru nididika nuda ejasi osomero yala masonari da sabung to mosomero konye ni jasi to mosomero isisha iso konyi do peni borenerono IP ese mamete COVID is real. Musevende balabe ailotakani. Konyi borene kapane chono. IP mamete. Beja losto choloni. Beja bongu na ailotakani mameta Akipi. Nan bere enyamada mngere kait. Emiedi to sengi nyamat. Ajala ite nyamata nyina. Take out from polyrional. Mameta ipine lotarere. Like for us of some girls here. They are in the menstrual cycle. Arang itene na ngai beja sa IP. Kwa head galai beja sa IP. Ne akiru kapana ngada una nyama mama losto na kani kapani. Ekadakada la Akipi ngesejai. Yana beta ngapara she unyi mama longit. Kapani do ngesa pare na uniet mama ngalongit. Mambere ngakia au mama na kioro berede nare mameta Akipi. Elipita ngapungane ngara kiso. Mambere ko sine ejoka showman. Konya do petioni siboni ngesejo somerolo. Mameta Akipi. I doubt oko pane esabiti mamu se longit erado bere salo start to court alomara to court esisia ere mwalimu do bera alomo no kinga igo benyo bongi ne esisia to court kwa peso idwe konya kwa na lipite ngapugan bi ngara kiso ikona kai ina kiso da Akipi ko penate de kakino sidwe eje utene la ngoro mame patana na rai koto jasa Akipi tete longite konya kapma metora Akipi ichie salto do mudaper limune bede kada mame tora Akipi era unko kwa ilikuwa rekea mama patana nari jana njape itwene ne poti abero ne poti edio sawa kere emwani kinako pekota ilo iko Geoffrey epon lo somero kalo ngesida ebala ebe enni niki kapana ake swamu noi ibore ije kiti nyamata mama ekokete otoma apak ena ite poi biro no rosile Akipi monyi si Akipi akware karapara era na ngirita irema welika Analum nebe poikile ngidwe nyani bore ne nyamarete arai apesuru no epotiete munache ichesane ikotosi ai sawala yemoni ai longonoi tingo be ejasa Akipi titapo pananyo ekeche jautene na solid bunade kajau na yare kini esisiak da mamebuni alostejo na arai kopi gwe badaw to na ikina inyam ai long ai nyam otoma pack so mame unosa Akipi apolo ke mambe ngune pedorete esisiak ejo na arai akeche hygiene kwa nejaibe mamse nyamit mamse longet mami dwe peta jauta tukota mamilo ntosi kwa na tidwe lupesu eja unosi to madeka na ngor mamuko kepera jauta tukota na mamilo longet so epuda esomero la ngara kino. We have noted the concern of challenges of scarcity of water, especially in one of our institutions, specifically Katakwi Primary School. We have taken note of it. I am in touch with the district water officer, and she has informed me that next financial year she's taking care of that. She's going to plan for motorization of the borehole at water office, and the water will be extended to Katakwi Primary School. Kanuka TV East, Francis Ochen, Katakwi.